Anglong tum ke thek tao Tim Karbi Anglong tum ke Karbi Phansing on he tao Tim Karbi Anglong tum ke Council tum ke Karbi Anglong arada tu Phansing hon he Pregap tu ben sap pregap alam sing than rat tu bapha lasini li waida kar sap ben thanji Pregap tu ben sap pregap 7 ke 6 sidon constitution ng dolo yes separate electoral rules katiyar ji ajak ko katiyar ji arondo sital dong ka implement ji kapechun ajak ko avedon mangle tu PIL case pilon itu non doktor mumina ke hadalang ita committee lok sidolo mor sing di muge chairman lo ST tum del sida university lecturer penceng lo dipu comment ko college lo professor penceng lo Karbi itu me woke penceng lo penara woke te thekere to committee same sik arona teng penile to separate electoral rules katiyar ji PIL case ki pia teng pen 24 plus ki pia teng pen itu Karbi lo to mas council claim lo ningkar hini dolo dormal itu tela tumpulo nanda pichunche ahang manile pulo Pregap tu ben sab pregap 7 ke katiyar ji right to sita article 163 alam than the dormal itu nale tum netalong nango namada nale theklong ji je netalong tin mobile je on lo nale tum theklong ji hodak to je take article 163 Constitution of India Council of Ministers to aid and advise governor hodak baida karsa ben to lo dormal itu They the governor appoint chief minister and other minister. Mane governor bhan hukum ke nitum pione. Karbila tu nuwas council pione hukum ki pion ke chief minister apen council of minister rum CPG. Lason claim mo. Lasi asam ko men hukum bipe. Di article 244 ele 1986 pe iltum chesong lo. भारत का चरिया रोने लोग के तोक जाके दोलो अपराध के दम ना तुम दोलो सीता इस तुम कच्चे हांग नंजी के अराइट तो सीता चिपी जी वाले कौन क्या वे हरा केल तो किबिनेट डिसीजन एनजी किबिनेट डिसीजन तेंग पैर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया SNPG प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया SNPD ना फिर स्पीकर बा हरा बिजनेस ऑफ लीज पोलम थापो नंजी Parlimen lo debate pe da phi two-third majority lo pelonte article 244 implement po lam jata kalila Raya Sabha tadi tum pass nang la sobe si article 244 itu longji nole article 380 police de lada tu mani UTP de la benke talak pu la soron mendalar phak pavede lahai ke parliament लोग के पास आएग लो लासी नीली वाला के थे के चेक्रो एपीएसएल सीआर लीडर दोमा चुनिंग ये बम के लपिनो नाले तो आरोंग दामपेन रार फन थंता तंगे आर्टिकल 163 अलाम थंता आर्टिकल 163 अलाम थंता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एडवाइस की पियटेंसी गवर्नर क्लेम जी Karbila Autonomous Council ke li Karbila Autonomous Council ke law ke 1951 hoda ke choceng malo chairman ke CS Bose cuma ngamuni kalau si chairman lo DC deputy commissioner laben ke deputy speaker chairman ke malama Jonathan Pathok ba khai lo parok lo laben pegap tu ben sa pegap lo tokte je ba khai phan butang list pening thane tangji puke pegap tu ben sa pegap seven lok tokte ba khai phan da butang list long pening thane tangji puke la silahai ke than da